Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguvusi mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba ke laphana wengane zakwethu. Udaba ke laphana ke luthinta ke umculo kaMaskandi ke ugatsheni ke laphana uphumela obala ke ngabahleli bemicimbi ke abasebenzisa igama lakhe kuma ngabe benegotiate ke nabanye abaculi, njengoba ke umthandeni ke laphana wengane zakwethu waveza ukuthi ugatsheni uqashwa ngo-15,000. Lokho ke sekudala ukuthi ugatsheni akhiphe ke i-proof ukuthi isikole lesiyana ke samqasha ngamalini ke laphana wengane zakwethu, njengoba ke kuvela laphana ukuthi ke bamqasha ke ngemali engango-40,000. Kodwa ukuvezile ukuthi ngaphezu kwemali ngiyathanda ukujabulisa abantu, ngicule ngoba ngiculela abantu abahluphekile naba-rich. Ubese ncokola ke laphana wathi uyazi ukuthi umthandeni uyayidlalela njengoba ke ejwayele ukuyincokolela ke laphana wengane zakwethu, kodwa ke akeze ke amthengele ke ibhondlela ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ugcine subscribe ungizane phela ukuze uzohlezi uthola njalo ama-notification masiphosta ivideo entsha siyi-channel. Siyabonga.